Inyuma y'imyaka isaga 10 ari muri Liverpool, ni umunyamisiri witwa Mohamed Salah yamaze gutangaza ko atazakomezanya n'ikipe mu mwaka utaha w'imikino wa 2026 2027. Ni mugoroba wo kuri uyu wa 24 Werurwe 2026. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mugabane w'Iburayi. Ni ya Mohamed Salah wamaze gutangaza ko atazakomezanya na Liverpool. Iyi nkuru yamenyekanye ubwo yemezwaga n'uyu munyamisiri wabwiye itangazamakuru ko ubwo uyu mwaka w'imikino uzaba urangiye atazakomezanya n'iyi ikipe ya Liverpool. Salah yagize ati: kugenda si ikintu cyoroshye, mwampaye byinshi mu buzima bwanjye, nzahora ndi umwe muri mwe, iyi kipe izahora iri mu rugo, nzahora ndi mu rugo, izahora. Yakomeje agira ati: iyi kipe izahora iri mu rugo kuri nge, ari mu rugo kuri nge, ni umuryango wanjye kuko yampaye byinshi, mwarakoze ku bwa buri kimwe, ku bwanyu sinzagenda njyenyine. Mo Salah ariwe Mohamed Salah yakomeje avuga ko akomeza kuzirikana byinshi twatwaranye n'iyi kipe mu mwaka isaga 10. Ati: twatwaye ibikombe by'ingenzi, twabanye mu bihe bikomeye mu buzima bwacu, ndifuza gushimira buri umwe wese, harimo abakinnyi n'abafatanyabikorwa b'ikipe yacu. Aya ni amagambo ya Mohamed Salah. Ni ukuvuga ngo yakomeje agira ati: ntabwo mfite amagambo ahagije yo kuvuga, inkunga mwanyeretse mu bihe byiza mu buzima bwanjye sinzabyibagirwa, byashoboje guca mu bikomeye, ni ikintu ntazibagirwa kandi nzaguma mpoza ku mutima iteka. Uyu munyamisiri yakomeje agaragaza ko Liverpool yayikuyeho byinshi, azahora yibuka ku mutima we, ndetse atazateza na rimwe kwibagirwa, atazibagirwa na rimwe ibyo ikipe ya Liverpool yaba yaramugejejeho.